Jing at pelumpuh tak kikirku Ngan her lembat mi syajong heryon Rupani long sim malor baro Suken jai ba mere Suken jai ba mere Ngidon hakene kapo hakabang iwan chikene kachines Nyes mo tusha bawulay ukwa ay nangapanak Ngidon kam ki parabangay bayi iya kabaning kong katagalong kachingya tuli kachongi Larangi nyem ton ni kachingya tuli Ken mau bangin la ban seng bat bangin tay kabalang cho Ken mau la kabalang ga jongi ka pai bat ka pra Kam sham dai satia bagane ga yeng mane bangi tay katwa lo chong ga ga ching tay Han rai la kabalang ga jongi ka pai bat ka pra Ken mau ba katwa ga jing tay jongi ba Ngiduk no kecinya teh jongi paru belai. Kemtah kene kecan mek ka bamentahan. Rekamen sem kabekian. Kaksin jongo belai ka keren. Bal kisen ran ki keliu ji sulano kan wa kene ka perutai. Uji suah Lalagi ay baru kilaca kata kalau ke bawah itu aja ke perut saya. Ngisau tu bagani kalau ke jingwai ke batendir. Nimlak bangtiap agan omo kapor bangin lej nonang ni. Kumtai ki para bangai bayi ni don kam ke jinya sup. Lalagi don kano ke jinya niya ke jinya bakal. Kumtai ki para bangai bayi ni don kam ke jinya mak marliang mau jisu lahi kaya yang apa jadi. Ngidon kam kajinya mak iwai Ngidon kam bangin kelet no eki shwa kita Ngim thei ban bu teng yo ba utrai kun wan ban khat kendit menta ngim pat ya sok pat ibangi ye shon iwai lo Duai kene ke chanet ka ba menta Lesek ngidon lagi ying kisam ngijon pi menta Pila menyos kau orang makan ikan tendong jom lagi pensawa. Kamper hakan orang niam tidak. Tanpa ai bau belai bapi syakri, unlang belai jom lagi kerman baru belai bakit iki pak jampi. Pila lagi yang kisan ki perabangan bayi. Waktu lagi jangan jangan ke jampi lala kalau hakan orang bentar. Hai ni kapo orang sing jisu patrai dei tanya dan nyadon kam angadon kam raya mingadon kam Ngamtin kismutu ni yala de bangidana penanga jingpang jingshita Pila jusmutu ni bayala de pidana penanga jingpang jingshita Menta Berkata ke jingpang jingshita Kamdai setia kapapensuk pentari kamet ke jangi Henry kapapensuk ya kamensim Kejinya day jangi baru belai Ngadu kam
Sepidana berengga long ying long sen kabamtan kecing semut uji. Sepidana berengga long ying long sen kabau kepa juga ying udana berengga kecing di kerni kibor juga kaya. Sepidana juga ying umten biar lau belai. Ini kebor jauh kecing tahu. Dua ini nak bentau kepa ni bau belai pengkelai. Dua ini nak bentau kikun kikdi bau belai pengkelai. Kena kejamin, kena kekubuan, kena yang apa lagi? Pidana kena bentar, ya tuh belai itu. Belai ulang nampin kiat, kalau bilang kecimpang men si, dia itu Yesus lah kiat. Ini bentar mana lagi jangan klik kiat, ini ialah Yesus. Banyak yang paling doa ini kau ialah dia bau belai pengkelai. Pengilang kita tengah. Indwai yang bagi kon kiki berlupa kaya ngasam pengilang kawai. Indwai. Nak bagi para bangai kapoi jaka balang bah pada ngajinya pajing pajsan kin long no kawai. Lemarkin mau ngajinya pajing pajsan kada ngajinya paj kabalang bapa ujung Yesus. Andai setia kayak mau lada kabalang bari kabalong kaying Kristan kapai kapra ken mau kapai tu kene kabalang bapau kabalong kaying pakentang tuai kene kejan kene kita tuai nang ta kabalang berwei bubleng pen tuai kerpang e bubleng pen klani ni wei ngadon kam ngadon kam tuai buat kentai tuai kaya kerja. Tuai Yesus kena kejamin bau belai semua kaya kecinyam kerja macam ni kau gak palang baru. Tanya, ha, pemedam kat yang buat kentai yang ikut tuai. Ha, babi